اس تریاو کن حدس تان فکر اللہ رب العزت سن کن تو یکتا سن رب سن توحید آیا اس کن حدس تان سمجھ گو مسلمانو اس اوس وین یہ کنر اپنائیت اللہ رب العزت سن عبادات انجام دیت پنن معاملات پنن اخلاقیات سنبھالیں کیز اس گس وین دنیا اندر بنن باقین ہند خطر آئیڈیل تو نمون کیز یوس ربن اس پہ فضل تو احسان کورمت مسلمانو ورنہ یمو چشمو وچمت واریاہ بڑ بار افسر بڑ بار ملازم بڑ بار بزنس مین مگر تمن چھن ون یہ توحید کت سمجھ ترمز گو یس ژےٚ تہٕ مےٚ یہ توحید کت سمجھ ترمز اگر اس بعض اوقات ریڑس دک دِوان وٲلی آسان اگر اس بعض اوقات موزور کرن اتھن ہٹھ تہ آسان کھتمت مگر اس پہ اس یہ رب سن فضل تو کرم احسان مگر ات تل اس ناجائز فائد اس دو وی میلے سرٹیفکیٹ جنت وین چھن میں معاملات سنبھالیں وین چھن میں اخلاقیات سنبھالیں گو اس بنے اللہ رب العزت بچین یم زن باقی مسلمان یمن یہ کت اس فکر ترمز کی اس بنے تہند گمراہی سبب ویدر یو بلیو اور ناٹ کیس تم ونان تم دپان ہے یمے گئی توحید پسند یمے گئی رب سیوت عبادت کرن ول یمے گئی نماز گزار وچ سا گرس مز کیا حساب چھس وچ سا معاملہ کیا چھس وچ سا دھوکہ بازی وچ سا اپوز وچ سا کت کت سودی کاربارس اندر چھ مبتلا تو یہ ونی مے رب سن کنر گو تم دوران خطا اس مسلمانوں خطا یمس کت تر فکر تم سی خطا زیادہ تم سی خطا کیز تم دو بس میں میلے سرٹیفکیٹ تم سنبھال پتہ پن معاملات تم سنبھال پتہ پن اخلاقیات